Uyamxolisa guys lo muntu lo. Ya yini wena bowenzani ubhema ngoba uyabhema lapha namajiki. Impilo oyiphilayo wena le. Asempilo ngiphila ngifuna ukubona umama manje so. Sirong uma sikuthatha emajideni. Akho wrong ngifuna ukubona umama manje. Bretena umbambe lo muntu lo. Sahambe. Ufuna ukuba nobaba ngazushiya. Ufuna ukubona umama lo omsokolisayo. Ufuna ukubona umama lo omsokolisayo. Ngoba uyamsokolisa uma. Ufuna ukubona umama. Awubeka lento ubeka le couchini lo muntu imbeke lapha esitulweni. Hlala phansi yebo. Ukhona uma. Umuntu omdala. Uyephi umama? Ko ma Malen mandizibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ningu LAVA Esperance Lava sinkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngomuntu omdala umama la ekhaya uyakhala njengendodana yakhe uthi ayimameli iyahamba nje yena usebenza la usebenza khona andizuba mde kakhulu guys because lento enithetha ngayo ndiyifunde nje ku message umama ngona ntibane naye manje okuninzi sizokuva la kuyena umuntu omdala ninjani. Ngidengilini na mama. Mama ngiyazi ngoba bengishilo ukuthi sizokhawuleza sifike ngibuye ngixolise manje umuntu omdala ukuthi sithathe ixesha before sifike because bekumele size last week la kwena. Kodwa sagcina sithathe ixesha nyana is due to ukuthi kubusy umuntu omdala. Besabambekile nje abantu abaninzi baxakekile ndithemba labo likuthina la ku Uyazi TV yabo. So bengicela nje ukuthi umuntu omdala ngoba khona ama viewers abantu abasibhekelele abangazi ukuthi why silana namhlanje kwamna nami ngisafuna ukunderstand kabanzi ukuthi why silana namhlanje umama singamncedisa kanjani. Bengicela nje ukuthi umuntu omdala ezintroduce ukuthi umama igama ubani kwayeke wasibhalele namhlanje la ku Uyazi TV. Lebitso ka ke Mampho. Ke lebitsitse tjena nna ke kopa hore le tlo nthusa. Ke na le moshemane wa ka monana. Ngwanenwa ha ke tsebe o tsuba di-drugs. Ha ke fihla ntlong ke sebetsa ko kitchen. Oh go the kitchen. Ke sebetsa Sandton. Oh in my kitchen. In my kitchen. So ngwanenwa ha ke fihla ntlong ha ona dipoto like dintho tsa ka tlong ha diyo. Body charger. TV ha iyo. Ha ke botsa rona di kae. O antella ke ngwana sena tlhompho. Ke ngwana sena tlhompho. A neng sometimes ka ke dutse ke re go fihla dithomi tsa hae di fihla di takile go bona gore bana bana ke le suko life ba iphelana ke efe mo ntlo maungeko e bohloko go jela go tla le dithomi ke la ke tsebo na ke yena utswang ka dithomi tsa hae ka bo a rekisa go tla tsebo utsuba ntho tsa bona ngwana o ke bothata no inkinga ma and you are not the only one baningi abazali khona umzali osibhekelele njengamanje uyasho ukuthi emzali lento ethetha ngayo ndiyayazi lento enithetha ngayo no Lovers njengamanje ngiyayazi i-situation engibhekane nayo endlini nami nginomntana ongumfana ongamameli ngoba umuntu omdala yasichazela lana uthi unomfana wakhe umfana wakhe akamameli unokufika utshontsha ama TV makathi uyabheka ushiya ama charge ekhona ehleli lawo ma charge athathiwa ahambile uyabona so umuntu omdala ngoba uyasho ukuthi uhlala nomfana wakho uye wazama ukuthetha naye kodwa umfana ngoba njengomama umbize nje umhlalise phansi uthi mntanami ingabe utyiwa intoni lena engako izokwenza ukuthi mangekho cause angikho lana ngile emakhishini ebalungwini ngisebenza kanzima ngisebenzela wena ukuthi ube right and ngisebenzela wena ukuthi ube right na ube nekusasa elihle uthini nama umxelela nje njengomzali uthetha naye ukuthi nyanami kutheni uzondenza kanje uyazi ukuthi nami ndiyaphanda nzima niphandela thini ukuthi sibe right Patsela ha ke bua lena ke ngwana e ka ngwa utlwa ene go e bohloko go tlothela go bile o ntsa le digapa e mama qetetse o etsa jwalo ka nnete qetetse ke nana ke taba di chomi ke metse ngwana ka ntho tsena nang ke sebeletsa wena tato ha o nsile a hlokana le sa le banyenya o baba wa shona tato ha la hlokahala oh ke maswabi mama I'm so sorry ena una la usuka ha ke bua tjena university ene go re ke auswa ha o baza unabantwana ba2 so uye no sis so moshimane nna ke tsebo thata ba ke bofeng ha ke bua lena wa ukusisa o tla bona go re ibile alla yo mama ke qetetse after a few days ya change yonke le ya hape like ke tla mo ka go di fortnight something ha isale something so mele ha sana ntho e teng ka tlung ha ebo ke rekile phofu 12.5 rice 10 kg di ka dintho
sezidisappear asekho ukuthi asethola shaba kwa kwana ke ga wena ngwana tua ha ntlo ba salang ka wena mara ntho ke ithutile yona ha ke fitla ka tuka mo ke a bona motho wa peme wa suba ke bone dintho tsa bona ke se le ke dintho thotho ke di rizla ke bone li hoka paketing eso apa ke matekwane ya msumane ohle wa tsuba Kyo eskisi umuntu omdala mina into enga understand ukuthi labantwana basuke benjani because guys mina in a family I believe ukuthi whether yabona masizalo especially ukuthiwa sizala sobabini or sibathathu khona ubhuti khona usisi let that be a competition to ourselves mangabe uyingane ungimamele njengamanje ngiyacela ukuthi zinike i-competition nawe wena himself ukuthi mawungabe umntana kini ubhuti wakho mhlambe seka graduateile bekayenza lo wena zinike i-task nami ukuthi okay nami ngicela ugraduate ake ngibe yinensi or ngigraduate ngibe doctor ungraduate ngibe something yabona leya it's a healthy competition manje umntana kini usiso zemva kwakho usevasithi wena ungubhuti okumele ngabe you are leading by example ule ugcwala istrato utshontshela umama kulezi zinto ozizama nzima ukuthi mayingasekho emhlabeni kube uyena because my brother ngoba umama uyasho ukuthi babini kunontombazana kunomfana untombazana kungenzeka ukuthi as time goes on ngoba intombazana eshadwe yabo efumana umuntu omthandile emshade ephume la ekhaya umuntu oyena ozosala la ekhaya ulomfana lo ukuphi yena manje ngoba sikhuluma kanje ha ke tsebe o tsoseng ha ke tsebe ka ke motho a sebetsa ka pa market o tsoseng ha ke tsebe no kae okay so bakhona mara bangani bakho baziyo ne ba teng ke ba tsebe ba jomisa okay no umuntu omdala yazi ngicabanga ukuthi senze kanjani singaphozisi nje amaseko sivele sihambe siyobuza umngane wakho yiwani ukuthi mhlambe singamthola la estratweni yena lo mfana yabo mhlambe or khona la singamthola ngakhona uyayibona into efana nale ngalebo haholo all right akuna stress umuntu omdala singahambani ke sithi ukuyobhekisisa yabo sibone ukuthi mhlambe khona la singamthola ngakhona all right angazi umuntu omdala mhlambe ngafuna ukuthatha something endlini right. All right. Okay guys, so into soyenza njengamanje nomama soshaya imoto sithi ukuchecka la estratweni siyo checka abangani bakhe umfethu mhlambe bona bengasixelela kancane ukuthi singamfumana pho my brother ngoba uyabona nje situation ukuthi ibheda kanjani but we'll do as much as we can. Ngiyacela wena mntana wena bhuti wena sisi lapha emakhaya mawubukele njengamanje uzazi ukuthi wenza into wrong evisa abazali ubhlungu ukuthi stop it because niyazi nani ukuthi insuku zethu kuze zande emhlabeni kumele sihloniphe abantu abasalayo. So ngiyacela lento yokuthi intsha kumele ishoni nabo 40 30 ayingiphathi kakuhle mina. Ngiyacela ukuthi nathi siphile njengabantu basemandulo baphila until 8 years. So ngiyacela wena mbukele ukuthi ungayindawo mawuhleli la uhleli khona ngizojika njengamanje sangena estrato nomama sithi ukubheka umntana wakhe sibone sizombuyisa empilweni naye sithethe naye njengabobhuti njengabafowabo simbonise ukuthi wemfowethu yabona mawuphile empilweni mawungahamba ngalendlela ayikho into ezokwenzakala kakuhle. Ngiyacela wena mbukele ukuthi ungayindawo uhlale la uhlele khona. I will see you just now. Okay guys, kudala silana estratweni umama sesabuya sambuyisela endlini kodwa sethi umkhuphe lapha emotweni lo brateni sesiye sahamba samfuna no brateni lo muntu lona saza naye yini uphuma uyakolo angithi size endlini ngifuna ukubona yena asambe ngifuna ukubona yini siya kuyena manje akuna nkinga kunini sokolisa guys lo muntu lo yini wena bowenzani ubhema ngoba uyabhema lapha yana majini impilo iphilayo wena le asempilo ngiphila ngifuna ukubona umama manje so sirong mase ukuthatha amajidenti akho wrong ngifuna ukubona umama manje yena umbambe lo muntu lo sahambe ngifuna ukuba nobaba ngazushiya ufuna ukubona umama lo omsokolisayo ngoba uyamsokolisa ngifuna ukubona ubeka lento beka la couchini lo muntu imbeke lapha esitulweni hlala phansi yebo ukhona umuntu omdala uyephi umama ma selebuyile hlelena sibuye naye ma kitsona tse ngicela ukuhlalela tsona tso ini kitsona tse ini muko hana hlompho ngwana yini itsona tse ini kan ngokuze tlo lompiletse bathu mpilitse makomiti ona nontlela ka dicamera kanti ke yebo wena so umama akhe kubizela abantu ekubizela ama committee ucabanga ukuthi uyakuzonda ayina nzonzi mara mama ke mmuditso re ntwere ta ilukisa mo jareteng ke tse pizza ke ta di busa di race tse la sena ke tse reng utadibisa ngwana no hasebenzi ya strata mara wena umama akho wait nje as understand into eyi1 la umama usibhalele ngoba bengitshela endleleni
lokho esiza kanje uthi mama uthi uyam-abuser wena la ekhaya and uyabona ukuthi uyam-abuser ngale nto yenzayo ma ka o kope se belief ka o kopa tu mama setlogelo nkeletsa dio tse nkenyetsa matlho a batho ka ntse re phela ya mara ma wena ntho tse ntse di etsa tsona o ka di thabela ke a sebetsa ka thata ke sebeletsa wena mara today o se mahlo a batho ke tse ke hae ma kenya go ya hae ka tsaba gore nna ka tene ga gore kwena tsa motho mo ntelisa ma hayi guy because ikhaya le lakho yileli ubaba wakho akushiye kwakhele leli khaya wena so awutshele mina something wena bhuti awukho inspired wena usisi wakho makase university wena awukho inspired there is nothing eku-inspire ukuthi nawe uyibone mhlawumbe uyi-something uyavuma ukudlulwa umuntu wesifazane akidumele akivumi manje why mara ntho ntena fela go goreng papa re shetse tšhelete gore mama temile re shebele monno gona ne kopa 10 rand re nyake lo reka something yana sa mama wa hana mara a sengora go dio tse ntate o nshile a itse gore dio tse ke tse ke dio tsa nina inkinga yazi inkinga yakho ikuphi ugijimise amafa ugijimise amafa yebo ke tene mo dipampiring le mo karke te utengi vele okay wait usho ukuthi umama wakho mama if bekaze kuwe lo wathi ucela umenzele ibusiness ubozomncisha imali nne ke nka motima ngwane so ke ne ke tlo mo isa business a itshebeletse a le tšhelete ya hae ke tsamfe 200 last ne o batla tsanga ke tsamfe 200 ke mmuditse ke nyaka diteke tsa ka di fedile akere ke nyaka go reka di second hand mo tseleng mara una le diteke akanazi impahla mama o na le diphahlo ngwana na ke mo ke tse turang wa di rekisa and wa di rekisa mara wena umama wakho uyakuthengela musi uyayithengisa okay mamela la siqale la yabona labangane esikuthathe kubo no Bradeni akusingabangani labo kwamina ngeke ngithanda umntana nami ephila nalabantu esikuthathe kubo lapha ngabantu wena lapha ke batho ba ke phela le bona ko phela le bona yi ba ku advisor ngani labantu guys ba ku advisor le bona o re go phela le nna wena no yabo manga phila nami batho ba tlo tsama di camera nyana tsa mo itse ka re mma batho ba tla solve man na wena o tla solve jwang ke tlo botsa malume ko uzokulisa utlolwantsha ngwana mo tsa malume bo malume ba happy ngale nto yenzayo mawucabanga ukuthi uyaphuza uhlala la okay guys ngoba kunama viewers la muntu simthole ehleli nabo nyawupe guys lapha yana ngabo nyawupe la Mr. Pretend sala phansi why faka ngakikhiyaza ka tsantu nya go tsamaya utsama uya ka mali kilapile kwena le nna manje ulapile so wena ufuna umuntu okukhuzayo umama uzama ukubona uhlolo boza ka di race ka dingeni ka dipizza ke tsari dipizza ko kani dipizza ke diseka mama mara utsiba wena le tshomisa mama yini ukuyokutshontshela yini ngicela yini uthe wakuthatha TV ama charger ika TV TV ngimulisa baphulile ke ke ne uligayi wena nana ke siyo bo uye kuphi total ukuphi usala manje ngoba ungelele ngotembu nakele hona ku also wena uhlala ubhizi nalamapara 24/7 ngitsele nalabantu laba mina ukuthi kwenzakele nentena labantu bake baku-advise ngani ebalekile empilweni labaya engithola uhleli nabo laba thusa rinyaka na mmereko ngitaba tsa mtho fela tsa dizolo fela mama ngibatholela abantu unyaka ngithotse labe ngibatholela saka manje Bradeni ukuphushela sokulayita wena ungasiphapela sokulayita no sokulayita usuyasiphapela manje utasala wena khandike ngande ma inkinga yenzeni kunini ngiyokutshela manje uriyakela labo lenzo yazi best plan mama mina bengicela mama lo uyadelela ngiyabona ngeke umkhona bengicela ukuthi ngimthathe nje usiboleke yena for 6 months nyana ezobuye right no sifuna ukuyomfundisa impilo sifuna ukuyokufundisa impilo wena la angithi wena uthi ngibe ngumngane wakho mama kwena uyenzona uthi wait wena nje angikubulisa uyile sharp hona no wathoma ucabanga ukuthi umama pheze kubizela ama yima awuvulela so uvulela camera ka uze kwenzekeni mala ezebenje akalita kitsebi kana kwele kere ba mtshwere poma wow namanga bro tswari poko wena mtshwere po na batshwere ba uyaphi ebusuku wena mengibuya khona la ngithathe khona ngithi ngize endlini la mfethu kumele akusiyimpilo la sikuthathe khona unubona kuyimpilo la kula majukujuku la sikuthathe khona thatha lo muntu mfethu samba na thatha lo muntu ngicela uhambe naye umbuyisele le kare bamba lo muntu ubuya kuphi ubuya phi ya kumohaye ngiyokuthola lapha emotweni Bradeni awuyadelela lo mntana ma no into soyenza thina njengamanje sohamba naye ma angazi ukuthi umuntu omdala mhlambe ungavala umnyango sithi sihambeni sonke
because siyasithanda ukuthi mhlambe masozisa umntana sazi ukuthi nalabantu abalapho abayiba baphethe i-discipline camp beyazi umzali yabo yeah ukuthi next time makuthola ukuthi thina sikho and ufuna ukuyomvisitela umcheck at least bemazi umama wengane ne ngana mthata ngisuka bekithusile haholo ngona ibuthata ka kantlweni ne no akunankinga ngoba bewushiya uvulile ngicela ungivalele ngale mama ntomdala sizohamba ngizokulinda nje lana ngazi le itulo soyithola zikhona solayela mara kumakhelana uthi siyaphuma okay guys into soyenza ngoba niyazi umuntu omdala shema inhliziyo yakhe ibhlungu kwamina ngiphatheka kakubi because baningi abantu abadala sometimes abanye baze beshaya istroke abanye baphathwa iBP umuntu engakwazi nokuphefumula because of lezi zinto ezenzakalayo so mangabe unenkinga wena mbukeli layo lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele lapho ntiyazi TV tosire ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku YouTube sikhona ku Facebook yonke indawo most of it all guys ngiyacela ningalibali guys ngiyanicela ukuthi nicofe usubscribe and then nizokwazi ukushare ama videos wethu ezofinyelela nakabanye abantu ungalibali ke wena mbukeli ukuthi ucommente mangabe nawe khona umntana uyakusokolisa commenta nje la ngaphansi ukusho ukuthi Tiyazi TV ngiyanivuma mina and nami ngiyacela ukuthi nike nifike nami la kumina one day nizoncedisa so make sure ukuthi sizoku-attenda wena mbukeli lapha emakhaya ngiyanithanda nonke abantu abadala and I'll see you guys on the next episode awuthasha now ngiyabaleka mbambe Braden bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bamba wozala hey wozala hey yini into oyifuna nifuna sabona phuthe mntana sakubona phuthe khambani uhamba kahle ubalekani wena manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara wozala Ushayisile ngaba. Kunjani? Oh wait, yehlisa umoya. Why wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina. Yehlisa umoya. Samasolo abantu. Guys kubuka mfethu ngicela ukubheza kubheka usisi mfethu. Uthi sonke zikhale ephuma inyembezi kanje guys. Ngicela ungizamela njani mfana? Akhe lawo sawajoka ngojuni ngimthengele wona. Mara wayo uthengisanga nawasha nawa wayaneka sister bawatshontsha amaphuzu. Abangani bakho ngithi labo hamba nabo bhema nabo. Amadoda wakhe lo. Siphuthe umntana. Okay manje yini kwenza uhlala estratweni wena kanje? Oh we topless nigga kwenzakalani? Wow. Hey we topless nigga. Hey brother nang. Hey. Kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey uyake ikamera yethu esokulayita thina ungasiphapheli futhi. Sokulayita ungasiphapheli. Nenzani. Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sisi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzosha qabala mase shayela amafastela nizothini wena? Uzombhatala. Yini yena? Hamba. Yes. Yabona abantu ufuna bebulalana ngenxa yakho. Mara yabona nje. Eputhi aselanga ngokudlisa la. Angayidubuli mfethu. Udubula ini mfethu? Yabona into engikhuluma ngayo. Ngiyazi unazi ngenganyeze. Mpukane ngani? Mamela la. Puthi wami mamela la. Mamela awakho la mateki. Mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso. Sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni mfethu. Mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli. Vule lento. Sokulayita ungalingi usiphapheli. Wesipesihle kwenzakalani? Ufunani la? Wanrata yini? Rata. Yeah. Wazini uthando umntana ona14. Wabulala ka mrata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutombitsa. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yengane? Amengancane wena mpukane. Uthi and ukho ke jarete nya ka mona. Ha mpatale le rent. Ha o supportele ngwana. Ha ona ke ukho ke bophelong ba ngwana ka ke tla isifela sesifeza umntana emakhamereni guys into engayifuni. Mara mama yehlisa umoya. Ubhuti omdala akazelanga uzokulwa la. Uthi uthweza. Ubahla ngwana. Ukama supporta wena ngwana. Yena utla msupport. Kufena ukho support. No ukanomfa. Kufena mo support. No angithi umntana Kuyalebo bonjani? Sisiyacela. Sisiyacela. Ha khona ngwana le tlo mutho. Mara umntana uyamdinga ubaba na. Ngwana ka ha mo akhulume naye mhlawumbe ni lilisa le ngwana ka.
bona batsadi ba ka ba go nyaka le ngwana ba se ba nyaka hona je ha ke le pregnant ne ba sa nyake sorry no gore ke ngwana ha ke hloke batswadi ba hao mama ha ke hloke batswadi ba hao Excuse nona, excuse. Mama siyakucela. Bantatasa mami mama nthake tlo lokisa Okay, no, a re batle o lokise anything but o tla ka di-CV, i-access. o tla ka ma-security ha hona ntho e ke tlo o fa yona Mara ingane mama. Hey, mama, sumbet. Mama, sumbet. Uyamazi lo. Imako, sumbet, mama ngiyacela sumbet. Hey, imako. Ngizisapha. Ngibona bhuti ngihlukumezile lo. Uyangibona nginjani la? Uzobuyisela Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo bhuti ngihlukumezile lo uyangibona nginjani la lona uthathe umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi Intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abana ndaba nami angithi bayanyekela ngithi uthini amvanga kahle uthi unokuthini Umpemisa ama-drugs ayala ngesikoleni. Nka o tsubise diteraction ya sekolo Vele phuti. ha ona hane hore ntho tseo di bona ntse ke sebedisa uyayibona ha ke di sebedisa mohlomong o na le wa ntshebe wa dinka Intwana nje nencane nje. Mara wawenza kanje. Nabangani ke tsa bakhe. kanje jwang benzani Nabangani bakhe. Umngani wakhe uMarasta uyabuya naye. Bamba lemuntu ehlisa umoya uyabona yini uyihappy wena sisakho uyihappy ngalamanyala excuse ngiyaxolisa ngokule room le ambole isikhiye sikuphisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi no uyathamaya vele sikuphi Isikhiya la thina besingekho sicela ukubuya manje. beniye awuvule lapho uqoqa uyahamba wena uyahamba namhlanje uyavula lapho Esther uyaphetha wena yini lento yenzayo yini lento yenzayo ngithetha Hey, sumbet. Uyamazi lo. Imako. Sumbet. Mama ngiyacela sumbet. Hey, imako. Ngizisapha. Ngibona bhuti ngihlukumezile lo. Uyangibona nginjani la? Uzobuyisela Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo bhuti ngihlukumezile lo uyangibona nginjani la lona uthathe umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi Intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abana ndaba nami angithi bayanyekela ngithi Okay wait moleni mani awakho la mateki mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni brempet mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli Wesipesihle kwenzakala ufunani la wanrata nje urata wazini uthando intando na14 wabulala ka mirata le wanrata akiteleni why usuzomkhiphitha la kwakho wena sampitsa wena kutompitsa Mamela la vale hey wena yini leyo yenzayo amene kancane wena mpukane ubaba yini unobangela mhlambe awona idea ukuthi ezefike kule simo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe No, the last time I checked ubaba ubelele ube right yena ubelele ngimangala nje mina mangibusy ngenza ama house chores mangala okay ubaba ke right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right ubaba khona into eyamvakashela ebusuku ke umama omkhulu ogogo nacena hlangana naye asihlanganeni uma lungisa kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbini yami endumbini
yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena amakhamera. Hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayezigqokile ngalelo langa lobusuku lobo. Uyasikhumbula lezo? Oh okay. Yeah, ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe. Awu2. Okay. Ayi-blue awu2. Okay. Ala kunzima. Sacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha. Oh, seyakhuluma ubaba manje. Wakusebenza? Yeah, inongisebenza. Ngase ngiyaphuma nje ezinye izinto emzimbeni. Njengokubonela lana. So into ziyaluma. Ziyangiluma ngilali bafu. Usizo yini lifunayo. Kodwa ungaba happy ngane yakho wena izalayo mase isimba kanje. If o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so. Cause o tsamaya wa tseba so senkeditse. Gore le tsere tšhelete ya ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse. Ya tseba. Inga 8000. Angifuni. Inga tšhelete ya ka. Malini? Tšhelete ya ka e kae? Imali kanti? Mr. D. E kae tšhelete ya ka? Ke nyaka tšhelete ya ka. Mr. D. Ke nyaka tšhelete ya ka. Ho ka senga o thusang ka sone. Ke nyaka 8000 ya ka e kae? 8000 ka vela Mr. D. 8000 ya ka e kae? Uthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena manje. I know o ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusang ka yona. Mina ngicela. Ba buile ha le sisi wa he ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu. So mina tšhelete ya ka ke no etsa ka. Okay, ke tlo patala. Tšhelete ya ka ke no etsa ka. Ke tlo patala. As long as uma unga reverse nje ngicela u reverse lento ngizokuphatala le mali ngicela mama. Ha o etsahala hore ke reverse. Ke funa hore a ithute something. Obalela. Akho. Nanke yabaleka. Hey, uhamba lo muntu. Ubaleka uyapi kanti? Manje ubaleka uyapi? Ubaleka uyapi? Ubaleka uyapi? Ubalekani? Ubalekani? Ngiyambona ke bhutami ukuthi lapho ugogo oyi1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Emfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki umgadi engabaleki. Yo buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry brother and sorry. Yo. Guys kodwa yini yana lena? Afethi inguli yahlupha isana yabo. Uwenzango. Udulaphi ngo? Phaso. Ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusha ozokuncedisa. Okay. Thank baba. Ngiyalebo. Alright ungangathi uyavuna. Uyamazi mara indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala. Uhambile kudala. No sizokunceda pretend. Oza ngoleni futhi. Ngithi understand ukuthi umuntu wesifazane ma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa ngerap leyo. So why wena uyenza? Hey, lempeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona akuberekisi mburi. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? O rata ho ngobela la ke sa batle. How? So ka ntho tse di sebedisang. Okay, it's fine webut. Okay, ngiyayibona leyo muthi. Ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. Kodwa wami izwa. Icase imame